Marasogot mahubata hagadupan Bapak Inang, paimay pukah kita lahuanta bani sadarion, jalohon hita malobe hata ni nebata naga beta dah ni partunduyonta, halaniai martonggo mahita. Dete itu pasomba nami hubamuham Tuhan nami, malah suhur nami Tuhan doma ipapuham hanami hubani podoman nami bani sogot ni arion. Terima kasih Tuhan, paimay pukah kanami lahuan nami, mengelek hanami hubamu asepar gogoy hamma hanami marhiti hatamu marsahab maham Tuhan aido masir-sir hanami manangion ham ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martonggo hanami hubamu amen. Kita ganupan na hinargan ni Tuhan ta hata ni naibata naga betadah ni partonduyon ta bani sadarion ay mana isurat kon bani buku sa de Tesalonika bindu 5 ayat 5 sonon mahata ni Tuhan ay haganubdo na siyam anak dinalihar anjaha anak arian seng borngin atap nagolap si madahita. Dalam bahasa Indonesia disebutkan demikian Bapak Inang. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amen ay madasni. Bapak Inang kita haganupan hata dinebata marhite Apostel Paulus hubata bani panorang on berbicara tentang sonahado sikapta ibagas mangalualo harohan ni Tuhan Yesus hu dunia on napadua halihon. Sonahado kedudukanta, sonahado kesiapanta mangalualo harohan niin. Takasdo marhite teks ni ambilan taon ipaingat Apostel Paulus bahasa harohan ni Tuhan Yesus doskon panakkobor ngindo. Terjadi secara tiba-tiba. Singadong namambotoh atigan panorang ni. Singadong namambotoh ijaholi iyanan ni iya roh. Atap sonaha holi carani iya roh. Tapi napasti Apostel Paulus pasingat kon. Tongon na roh do Tuhan in. Inma na jongjong iya gabe hakim yang agung itongah-tongah ta. Bapak inang kita haganupan. Paima ayat 5 on. Apostel Paulus pasingat kon hubata. Bahasa tongon. Paima ipaluah anjaha ipagoluh Tuhan Yesus kita on gabe anak-anak ni tongon ibagas dosa dohita manggoluh ibagas kemunafikan anjaha keberdosaan dohita on seng patut namin hita bilangan gabe parnagoriatas tapi malah suhurta marhite Tuhan Yesus doma ipaluah kita anjaha ipagoluh kita ipamasuk kita gabe bilangan parnagoriatas. Ay mas statusta na baru. Ginoran mahita anak-anak ni naibata. Anak-anak ni nalihar, anak-anak arian. Sengadong be hagolapan. Sengadong be dosa yang membayang-bayangi kehidupan kita. Tapi tetap mahita mardalan bani dalan ni naibata. Totu hata nasarupa das mahubata bani panorangon. Hita nanuanon ibagas paimaymahon harohan ni Tuhan tain. Tetap mamanjaga hita. Tetap mapuho hita ibagas hapor sayonta. Ay roh do Tuhanin nalaho. Paluahkon hita. Mengangkat kita masuk ke dalam kerajaannya. Halaniay Bapak Inang. Dearma tetap sadar anjaha sir-sir hita. Tetap mamanjaga hita. Ibagas goluhta. Perguluhan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulang mahita mabiar. Halani status na baru doma ondos bata. Nama dan gelar yang baru Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang dosa. Tidak lagi hidup di dalam ketertindasan. Tetapi doma bilangan hita gabe halak na merdeka. Yang sudah hidup di dalam Kristus. Tetap mamanjaga, tetap mahita puho ibagas hapor sayon ta Bapak Inang. Halani na ibatado si madahita. Tuhan do napasuangkon anjaha na mamasu-masu parguluhon ta. Ulang kita mabiar, tetap mahita mardalan bani dalan ni. Halani na ibatado si madahita. Amen. Selamat beraktivitas mahubat tahaganupan martonggo mahita. Dete itu pasombah nami bamu Tuhan, ay doma ijaluan hanami hatamu bani panorangon. Elek sombah nami hubamu, tondoy mo na pasing mana mampargogoy hanami Tuhan makorjahon hatamon. Ase tetap hanami marpangarapan, tetap hanami sadar,
bani status nami na baru, status nami sebagai anak-anakmu. Pargogohi jagai anjahar ramoti hamma hanami Tuhan ibagas sadarion, ibagas makorjaon haganupan lahuan nami, ase hujape hanami manlakah, atap ahape na hirjahon tangan nami, boi main gabe pasonangkon uhurmu. Deta itu pamabamu Tuhan, ibagas goranmu Tuhan Yesus martonggo hanami ubamu. Amen.